Usambut Menteri Rangba Kajala ubah Preston Tensong ubah Kemiru ya katanat PWD Roads ula pentip bakatanat ya dari ke Sorkar Pedeng kala ajing tip sa ke Sorkar Jala bakala kloy ban ya ke Jaka ke bakhat point Southhausan akar na kebentaban Shnaya ke Surok 4 lane na Sherpi Shadu Banyun ha Upper Shalong. Ka projek Bashnaya ke Surok 4 lane na Sherpi Shabanyun kadai ke projek kabalapan kret akatanat PWD mentala katuk kadai senam. Kadai ke projek kadai shibenta jong ke projek penhek Surok na Shillong Shadauki Tamabel kaba kandai pesan kilometer kaba kentup ke Surok 4 lane na Sherpi haduk Banyun ke Surok 2 lane na Banyun Shadauki Tamabel bat ke jingkiang batamai na wak kadat Shashnong Pedeng kaba jerong kumbalai sepak rupu meter. Henry kadai ke projek kala susah akut dah ke jingkernga jong kibor sipai ban ai ke Jaka ha apa Shillong. Laban kedua hang ni baik kini ke Surok la menjur ban bay tengka da ke Japanese International Cooperation Agency ha ke jenglot ke ban kot si hajar si spa prapunyo point san klor tengka ke bekentup lang ya ke jing siu ke bay Jaka ke ban kot komba si hajar lai spa nyo punyo point san klor tengka. Dang hagi ni ki kendiat sengi belalet no ka tenat yadari jong ke Sorkar Pedeng da ke jing simkia jong ke Sorkar Jela ban ya keren bat ke tenat Road Transport and Highways kala menjur ban ai ke Jaka ke Sorkar Jela ban penhe ke Surok Shillong Dauki Tamabil. Da ke jing yo ekene ke Jaka ke Sorkar Jela kala kermen scam bakan yo ban sedang no kam kloy ha ke bayde ba ke jing shnai kene ke Surok ke balap kemi lenti bakan urlong mentala bon snem. We were informed verbally by the Ministry of Road Transport. I'm so happy to inform to all of you that the defence land with that proposed 4 lane from Sherpi up to Banyun, Upper Shillong, the Defence Ministry has agreed to part land to the Ministry of Road Transport. This is Shillong Tamabil Road. Shillong Tamabil Road, which comprises three stages. The first stage is from Sherpi, from that Railbong junction, up to 7 mile, it is converted into 4 lanes. And then beyond that, up to Dauki, it is a standard double lane.